روزی 30 март اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در شهر بوستان ولایت سوق مؤسسه تحصیلات تا مکتبه خصوصی گل نوروزی را که از جانب صاحبکاران تعمیر و نوسازی شده است در وضعیت تنتنوی مورد بهره برداری قرار دادند. بنیاد کودکستانی مذکور در روزهای تجلیل عید نوروز بین‌المللی بهترین تحفه پیشوای ملت به ساکنان و کودکان شهر گردید. در اینجا به سرور دولت اطلاع داده شد که بنای کودکستان از 2 آشیانه عبارت بوده برای تعلیم و تربیت 240 نفر پیش بینی گردیده است. اکنون در این مؤسسه نو و زمانوی که دارای تمام شرایط معاصر میباشد فرزندان ساکنان شهر در 7 گروه به تربیت فرا گرفته میشوند. در کودکستان اتاق طبی، تالار موسیقی و آشخانه موجود بوده روند تعلیم و تربیت با 2 زبان تاجیکی و روسی صورت میگیرد. Мы очень рады, что в нашем городе построили еще один новый замечательный детский сад. Наш президент заботится о нас, ведь мы будущее Таджикистана. Мы, жители города Бустона, очень рады, что в нашем городе открыли такой замечательный детский сад. Конечно же, дети ждали этого дня. Можно сказать, сбылась мечта детей. И все это делается по инициативе лидера нации. И мы выражаем очень большую благодарность лидеру нации, что в последние годы открываются новые школы, детские сады. Посмотрите, как уютно, просторно, как светло. Дети вошли сегодня в группы, они очень рады, и мы рады. Масоати умумии кӯдакистон 1434 метри мураббаъро дар бар гирифта дар кӯтоҳтарин фурсат аз навсозӣ гардидааст. Масоати худи боғча бошад 3 сотихро ташкил намуда дар саҳни ҳавлии он беш аз 10,000 дона гулҳои мавсимӣ шинонида шудааст ки ба ҳусни зоҳирии бино зебогии дигар зам намудааст. қобили қайд аст ки ҳангоми таъмиру навсозии бино сокинони маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. аснои шиносоӣ бо синфхонаҳои кӯдакистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иқдоми пешгирифтаи соҳибкоронро саривақтию муфид арзёбӣ карда аз мураббиён даъват ба амал оварданд ки бо истифода аз чунин шароити мусоид баҳри дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намудани насли ояндасози миллат бо таваҷҷӯҳи бештар саҳми арзанда гузоранд. мо омӯзгорон миннатдории хешро ба пешвои миллат мерасонем барои он ки барои мо ва кӯдаконамон ин гуна кӯдакистони шароитҳои замонавӣ доштаро сохта фароҳам овардаанд ва мо вазифадор ҳастем ки кӯдаконамонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намоем. айни замон гули наврӯзӣ дар шаҳр ягона муассисаи таълимии томактабӣ ба ҳисоб меравад ки дар доираи омодагиҳо ба ҷашни умумимиллӣ 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст сохта шудааст.